Uyayizwisa. Hallelujah. Bazalwane ngicela ufakazi abawu2. Abawu2 baphuthuma abanofakazi abawu2 bazalwane. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. I'm so late mama. So kumele abawu2. Hayi. Yabona bazalwane ngiyajabula impela manje hleka kanje khombisa ukuthi niyaphila. Hallelujah bazalwane. Bazalwane ngizocela ukuthatha leli thuba ngiqale ngibingelele abasemakhaya uthe ubaba sibuka into ekude njoba sisenkonzweni njengamanje. Bazalwane ngiyafakaza nami ngale gama leli linamandla leli gama igama lika Jesu. Bazalwane omphambi kwenu uSiphiwe wakamalingi isibongo sakhe. Abangaziyo ke manje sengibizwa ngokuthi ngunceku ngoba sengaphiwe igama elisha lokuthi ngiyinceku. Ayibonga inkosi. Bazalwane ukufakazi enginabo ukhona abazalwane lana njoba isonto liqalile abamukela uJesu. Bazalwane labo bazalwane abenzanga iphutha ngaloko abakwenzile. Abenzanga iphutha ngazi engathi bazalwane ngiyabonga amen. Ngiyabingelela abazalwane ubaba, umama, ubhuti nosisi noSunday school. Ngijwayele ukuma phambi kwabazalwane. Umafuzela waNgcobo khona la kaVini. Ngisukuma nokumbonga uNkulunkulu kunezwi nje lithi mbonga uJehova mphefumulo wami. Mengibuka lo suku la namhlanje nesikhathi la stem nangisesibhedlela ngena ngoJuly. Ngaze ngaphuma ngoSeptember. Kunzima kodwa uNkulunkulu wami nami kwafika lo ukuthi noJobe wamcela. Ngabuka ukuthi isho ukuthi inkosi ucele mina ngangazi noma inkosi ucele mina noma ucela umndeni wami ngenxa yesimo esasikusona. But kwanento ethi uNkulunkulu wenza ngayo yonke indlela ukuze akubuyisele kwiposition yakhe. Because ngangibuka ekhaya sesinako ukudangala ukuthi siye enkonzweni ngingasa attend sekukhona lezo zimo nalezo. But isimo futhi wavele washaya mina ekhaya ngiqanda basalwane ngiyaxolisa ukusho njalo. So umano bajaya indlela ababelimele ngayo. But ngicabanga ukuthi indlela uNkulunkulu efuna ukubabuyisela kwiposition yabo. Ngahlala kunzima ngikhumbula ukuthi kwaku nephithiphithi ezazikhona nje ngingisafika kuzona. But isimo sahamba ubaba Khumalo wafika ekuseni ekhaya. Wathi akukhonze kubazalwana sithandazeni. Ngabuka ukuthi hayibo Nkosi mina ngindlela enginamaqhubu ngayo. But uNkulunkulu wathumela yena wafika wathi ngeke kuze kube kuhle asithandazeni sibuyeleni uNkulunkulu. Mina bengikhonza bazalwane kakhulu but ukuhamba nokuhamba kwezimo umuntu uyashayeka lapho nalapho. But umkhulu wami uhlezi usinkosi ngihlambule mangiyabuka ukuthi bengihleli phansi ungambongi ngeke kuze kube rathi ngoba lolu suku la namhlanje kuyisonto ngamo odokotela sebe decide konke ngami ngathi abona ke namhlanje ukhumbula kahle kwakuyilo suku uSunday kwakuSaturday.